Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus salerena semulja Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar Jufri, salerenan semulja Kiai Haji Zaidul Bahri, salerena semulja Kiai Haji Abdul Rashid Sofi, sebetan kaula amulja aki, sebetan kaula hormati petugas kantor Kecamatan Larangan, sebetan kaula mulja aki dua bapak kepala desa, eki kak dito bapak kepala desa lancar, saling bapak kepala desa tuara bare. Hadratil masyayikh, para sepo, tokoh masyarakat, sebetan kaula hormati, keluarga besan saya ampun ada di tengah-tengah kita, sebetan kaula mulja aki, ongku sobung ator selangkong perjugeh ekabiten papangkian elaku aris semangkin kak dintoh ananging talafut alhamdulillah minangka panguncuk rasa puji syukur da ajunan epon amur sebejaget Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargah lantaran kasokan epon elaku areh semangkin areh Jumat tanggal 7 Juni tahun 2022 Masehi kalresen sareng tanggal 7 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Badan kaula sareng para ajunan sedajah kaparing kesempatan tor kesehatan kantos bitah akin pangkin enggun kak dintoh nyambedenih aturan epon Bapak Muhammad Talis sareng Ibu Suswati sakadeng berkih keangkui nyalamati pernikahan potreh epon engki kak dito Anis Sulala sareng orang laki sekecungcung engki kak dito mom taman potreh epon Bapak Adira sareng Ibu Suyati seagdun nikah epon insyaallah sekeja aki bedih kalampan. Salawat tor salam kaator dak junjungan epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun nyari ataki pernikahan mungku umat epon. Se engki kak dito sekaja aki bedih kita saksikan areng sareng. Para Rabu sesami mulja kangkui sepurnana acara Sahibul Bait ampun ngangkit pan seponampan tatengkan sebedih kalampan areng sareng elaku semangken kak dinto se
kabitan pembukaan dalam hal kak dinto betan kaula nyoon dak salerana semulja Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar kasokan muka kalaban pamosan suratul Fatihah. Epataros sareng acara nomor 2 yang kika dinto prosesi pernikahan seperti sepoe salang salerana semulja Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan. Sekaping telo pamosan selawat Nabi seperti sepoe sareng salerana semulja Ustadz Azizi Gufron Jamiatul Hadrah Al-Banjari Al-Dafus Sobab Jawa Timur Pamekasan Gelis Ponte. Sepertama engki kak dito penyerahan atas nama pisan lake sedari masaran Prageun Sumenep tor epesaros sareng sambutan selaku penerimaan engki kak dito seperti isampayaki sareng salerana sumulja Kiai Haji Zaidul Bahri. Saking bingking engki kak dito pamausan doa minangka penutup sedaja angkitan acara sedalem kak dinto betan kula nyuun kaelesana epon dak salerana sumulja Kiai Haji Abdul Rashid Sofi. Sakat dinto angkitan acara seperti lalampan areng sareng elaku are sumangken mungku dak sedaja se ampon esoon kaelasan epon sareng salerana sumulja Suhaibul Bait betan kaula kak dito ngatore tanpa pandu pole. Akhir pamator dari betan kaula manabi bada salah sesep dalam tentek tantuk betan kaula kak dito nyoona maaf se tada batas epon karena betan kaula kak dito terpaksa kapupuan dari Suhaibul Bait engki kak dito Muhammad Talis sekeluarga. Sekak dito pamator di betan kaula kurang lebih nanyoon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.